kublai pi baro kumbangan supan itu syuai ladi ka kerteng cunga dari walaupun mensong kumba pila juti bat khodi yang aro dai pahe ke kasnong trai cunga kedai na mauleng ka bahaba po ke konstituensi maupun ro kublai pi baro ka kerteng cunga kedai Sherilyn Khongwa ban ngasong asa hanong ra nong pedeng Shillong ting dan hangiru bat ka tim Romeo and Rosie ka ban sa shoot no mentau banahi te belalong try ru di ba lari suciang but insa direct ru iba lari suciang hi hoi ka project ka bangi ladap ka we ka bakerteng ka satik ser ya ka bakadang sai sa ketuk ni si ben shoot ye ka we pat ka bangi dang shoot ban shoot ka dei ka lengkar iladap baro ka dei ka basa satang ka music video te ka benta pat sa ka Romeo and Rosie ya ka bangi sedang ban shoot no mentahi mentau benahi ai kublai mo si kedai ya iba lori suciang mo iba dai producer jong ka film iba la ai pantalem janga bang don betah kan ka film e kermen ba interest tom ba kecing interest tom jengi kan sound ra ayo so jong kecing job oj hagani ka film Romeo and Rosie tenga shim kumumin aktor ngate ngashim menta kum kapuran lam khmat hakani ka film kadang de ka first time yang te kublai i baila ji yang hakani ka film ngaru kedai kesin ke Banangkong tinga dap kecing semua mo ai kublai kedai ya i ba leri sucang i bala khot bat ai pentalem yang pangan don pentalang haka tim kecongi mentau benahi haki arpo kli ingin sedang shoot no ila excited ba ban yo ban shooting no ini film las sedang pulih arung ala pulih dia kan setenat pala kalong bes ba hawan idon ni ikarpat de kecil surit ya baro ki paj ba mo ki baju i bat su tenat pan pej ki film kasi te nagarpat ba pinai asyu kecing kersian ke jongpi leng ba kecing i kecing kersian ke jongpi kai mesemi artis andrei om tangi artis andrei kumcur ya ki director bakin nangla susu ban panmi ki film kenang ba kumsi omongi baro ki kun samla niyo ban shibantamo niyo peni lagi cong kisap halagi cong talent kita hi ngaru kerpa di pigi pai ba aku ma fila juara yang men kesana kita ki film ki bradap dengan pan ka jing kesana yang bentakan ni ka film ru ka ban sapeni angat scam ru kan long ka ba internet ba kajing ai mesin joki kan tenong yang abangan lek khabha syu kublai pi baro kinong kersan pelaju kersan yang ini nak kapor te ka Banangkong nakwa bangan penitu swa yalade na kerteng u birbal besaimai oi kuma YouTube hapo di YouTube yang ala sekot dau madiang te bat kesnong kabangang song sa kadai ha live holdingan ka baha mau di konstituensi nakon kwa ban tu ni ka keteng cuma te fantasia ko long ngasong asa hawa tenti amlaran te hangni giwan ban kendu ya ka tim jong ka bai ka film thamai ka ban kami ka bakateng Romeo and Rosie ka benta bangasim makane ka film tengam pala bantip ngamar ba ngampot yo ya ka skrip mo dengan tharai ka khamlong menji adanga su sangap ka jing tu khana jungi director ba direct ba produce yang film di ba lari susah ba ini director jangan ka film Romeo and Rosie te kadang dei kesin ka Banangkong bangan ya trai badi ba ngai kublai ru ya iba ila kloi ban wer ban khot yang bangan don bentalang hakani ka film kejung i nate ka de kesin Banangkong but ngai kublai ru ya i producer bat director juni mo bail ai ngapun kene kalat bangan yo pantang ki kam up film Garul bangan cinta ngatrai di supporting asres. Ba long pelok pati main aktif. Kajing kerpat hi nak liang kejonga. Naki pajba ki baju persan yang ini nak por hoi ki pajba ki baju persan yang ini habangi penmi ki video lade ki film. Gani ke film ajuk banganga don mentang tu ngai ba ki ai kata kajing persan. Te sai sin pat nakwa nafi ki pajba ba kinwan ai kata kajing kersan ya gani ke film Romeo and Rosie ndangi la pelaj apa biju cinema te deleng ba kajing kersan ke jongpi ngiru ki artis ki baak film lane ki baak kinu ki benta
dang yo mensim susu di lembah kejing support ke jengpi buat ke jing kesan ke jengpi om tang yang ki artis bang yo mensim Andre ya ki director lah ki producer in dang yo mensim di lembah kejing kesan ke jengpi Yaru tahi gakwa ba ki para kasi chungi ma kinwan bar ai kerchan dangi dali dangi la ban rilis ya kan ka film hapo video cinema bat kena bakin bangin no yo film tam yang awa padang sedang kena bangan yo film bangan jam chakmat hikam film bat kunjuru ki director producer kena bakin nang la bat me ki film ni chakmat Boleh Fibaro kadang jangan ada Dominic Sim na basang basa anak po ham tementanya dan ini Mikado restoran Iwan Mankindo Batikro tentang film Romeo and Razi bangin ya Shutno Shan Boleh Fibaro kadang jangan di mak rojobla di kumpiong Pak Dominic mentan ni udan hanya ka Mikado restoran di banginya kedua ini kasen kru ini ke film bermain ba ai keteng Romeo Beruzi am kini di si baar bang yo bentai di film di ke beningkong du ke film ke ba ka keteng komedi junga ba direct pada produce di ba lari sucan na ada film bentar sausan di film di ban sami na bentar senam ngambaklah di tapat bangi nalayolat sesin bani sebentar maka projek di sar lari susiang di kalong kai ke pastana tamaga jingim jangan leka film ayo sebentar kemupa pada actress yo bentai ni ki long ha tepat ba bala yo pergi khmat ngatingan nong ke first experience pangayo badi ba lari ti dia tu film komedi di ngai ba ibiang long I because satu ko por mengalir tu film komedi ngar badi ke si beningkong mengalir tu film di ke direction BI long ke jing batai ju I kun mengalir kun penganyang di nasu tenat nasu long nasu bang ilong ko perlok mo bagai pun tadi kita ngatai di pajba bara tiba ikut setuna ban pek film kesi sengapa ban ai kene ki kersan kene ka film adin ba ngiladap shot di pangkatahi saya kedepan ya pajba bro ini nakaliang juga film Romeo Beruzi yang tepat subha bakal dalami dengan film penyawan kersan ini Rishmot